Li Batmanê di avahiya Baroya Batmanê de ji aliyê Komeleya Arî ve bi beşdariya zimannas, nivîskar û siyasetmedaran sempozyuma çand ziman û perwerdeyê hat li darxistin. Rûniştina yekem de bi moderatoriya Faysal Özdemir, zimannasên wek Samî Tan li ser nasname û ziman, Mikail Bülbül jî li ser standardîzasyonê di çarşoveya ziman û netewesaziyê de gotarên xwe pêşkeş kirin û bal kêşandin ser pêwîstiya xwedî statûbûna zimanê Kurdî. روشا زمانی نباشه یعنی جگل کالیامت خطری ده هم خفتنای کم ده بروش بروش ترانسفر نابرا نفشاد دربه خوریه جبو چکرنا هجمندی گرینگه yani ev xebatî nûsa kesên ku bejdar dibin hişmendiya wan ava dibe van tişta tesîr wan dibe ji ber ku mesela rewşa ku sal Bakur heye gelek kes Kurdî zanin lê kêm kes daxivin îca ji bo çi yani madem zanin yani dêw bav zanin mesela ji bo çi naxivin bi zarokare li ser vî ayê yani bi wayekî em bêjin akademîk tam pêşkêşî tu dike sempozyûma tu ava dike tu dikeve nav gel û vê meselê ji wan rive dibêje bi zimanê ku jê fehm dikin تسیر لجمندی آوان دبه جبو زمان کردی کم به همی دریل بر کردی هاتنه گرتن ام بجن تبخازی مثلا بگیجی درفتن آبوری تبخازی بگیجی کاری کی باش ام جیانه کی باش جیانه کی او دوی تو دری ترکی را بکویندر یعنی تست ترکی را او کی دوی ام وی کی بگهارین ام دکارن به زمان خو هد جرا خبات بکن دوی ام پرستیج زمان خو بلند بکن یعنی ام به زمان خو سر بلندن زمان کی قدیمه زمان روجات ناوین دا ام بجن زمانی کی خورته زمانی کی خودی شهرستانی کی خورته چانداوی بتاوی چانداوی گالری چانداوی نویسکی ام بجن دیچه به سدان سال برینه ها حتی به 1000 سالی جبوی کیجی دوام زمانی خو سر بلندن کیف خوش Di rûniştina duyem de bi moderatoriya Ziya Mukriyanî mijara ziman û bişaftinê hat nirxandin û zimannasên wek Bahoz Baran, Şerîf Derînce, Behrûz Şûcayî û Haydar Diljen gotarên xwe pêşkeş kirin û zimannas Bahoz Baran hişyarî da ku kesayetên bi bandor ên Kurd divê bala civaka Kurd bikişînin ser xwedî lêderketina zimanê Kurdî. Di meseleyên zimanî de matine çi qonaxê rewşa me çi ye em şi dikin çawa dikin ji bo yekê xebatên vî awayî hem ji bo meriv bizane rewşa me çi ye hem jî xelk bizane ku em tişa rewşê de ne û em çi dikin bigiştî ji bo yekê xebatên gelekî giringin yani. Ziman ne zêre ku tu têxî binî erdê 5 sal paşê tu derxê dîsa bêjî qîmeta wî ziman gerek bê şixulandin qada jiyanê ji zimanî re bê vekirin. Wextî ew qat tu nebe 5 salê din ev ziman ew tamamî ji qîmetê bikeve û însan naxifin. Ev tiştekî psixolojîk e yani. Di rûniştina sêyema sempozyuma çand ziman û perwerdeyê de bi moderatoriya Mehmet Esen, Profesör Celîlê Celîl, nivîskar Zeynep Yaş û nivîskar Mem Mukriyanî derbarê ziman û folklorê de gotarên xwe pêşkeş kirin û bal keşandin ser dewlemendiya ziman û folklora Kurdî. Sempozyuma ku li Batmanê hatî li darxistin, rastî eleqeyekê jî baş hat. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Batman.